ଥରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବୁ। ହଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପର୍ବତ ଥାଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିବା ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟୋ ସେଠି ରହେ। ଅଟୋ ସେଦିନ ଯୋଡ଼େ ଭଳି ଅଟୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଲୋକ ପାଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ରହିଲା। ସେ ଲୋକ ଖୁସି ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଅଟୋଟା ନେଇକି ଯିବ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ମତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ। ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁଥାଏ ଭାଇ ଆସ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଭାଇ ଆସ। ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯିବି କି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଅଟୋ ଆଉ ଅଟୋ ବି ନାହିଁ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ଅଟୋ ନାହିଁ ସବୁ ପଳେଇଛି। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେଠି ଅଧିକ କାମ ଯାଅ। ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଅଟୋରେ ମୁଁ ବସିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଦେଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ କୃପା ତୁମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚ। ଅଟୋ ଯେପରି ଚାଲିବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଯାହା ମନ ମତା ଅଟୋ ପୁରେଇଲା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅଟୋ ଭାଇ ଜଣକ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି। ये तो ऑटो खाली थोड़ी इतने स्पीड चलेला ऑटो खाली थोड़ा मुझे पहुंची मु कोडी बससी ड्राइवर डाहाना पटरे बस ऑटो जो गाड़ी ऑटो ड्राइवर डाहाना पटरे बससी ताको हाथ मारुसी टिके धीरे चला से कहीं सुनिमो मो कथा एमिति चलेला जे मु कहली एक्सीडेंट आज निश्चित मो कन्फर्म हो गई एक्सीडेंट आज निश्चित। अब किसी तो मत ये कथा सब नहीं ना गाड़ी ऑटो अटकल तो लेके पड़े जाए नेशनल हाईवे को उठे पवन तो पवन ठीक से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे ठीक है किसी बाट अच्छे चंडीखोल बजार एमती माटो गोटे कार पिटिला छोट गाड़ी है कार पिटिला ऑटो चेपा ऑटो जो गाड़ी ड्राइवर डाहाण पटे बस माड़ होला डाहाण पटे आउ जो मैंने बस कहार लुका चली कहार खंडिया खरा ऑटो आग चेपा किंतु मु जानी कि महाप्रभु को डाकी मोदी आंशिका से ना काच भांगी माड़ भाई कौन की सी जो डाहाण पटे माड़ होला डाहाण पटे ड्राइवर पटे बस ऑटो गाड़ी सठी मोर किसी आराम से समय महाप्रभु की